I ove godine sa još više gostiju, više novih klijenata sa novim projektima i sa još više entuzijazma nego pre, kompanija Šrak Tehnik održala je tradicionalne infodane u Beogradu. Eminentni gosti dali su podršku kompaniji koja već 15 godina u Srbiji širi misiju matične firme iz Austrije da sve mora da bude precizno, brzo i kvalitetno. Svake godine neka inovacija potvrđuje da su sve bliži kupcima. Ove godine kažu samo na poziv od vas. First of all, let me say I'm very happy to be here today because Šrak is an extremely innovative and outstanding company, and I know that they're very successful here in Serbia. The cooperation between Serbia and Austria in the commercial and economic field is very strong, and it's actually growing. And we are a strong investment partner for Serbia. Many companies, small, medium-sized and big companies from Austria are active here in Serbia. And we are looking forward to also seeing new Austrian companies coming here. There is an interest on their part. It's wonderful to see that Austrian companies have such a long tradition in Austria, and actually these kind of companies are like the backbone of our economy. Strong and very international minded, but still also very much attached to their region. So it's very interesting to see these companies. And as I said, I'm very happy and be here and celebrate with Šraks today here in Belgrade. Dizajn arhitektura je firma sa iskustvom dugim 23 godine koja se bavi projektovanjem i visokogradnjom, ima profile svih struka, ali i njihov značajni deo već dugo uspešno sarađuje sa Šrakom. Šrak nije običan dobavljač, mi ne možemo to da tako nazovemo. Šrak je prijatelj naše firme i više od toga Šrak nam daje fantastičnu tehničku podršku, znači što je najvažnije u našem poslu. Mi pre svega cenimo kvalitet naših partnera kroz tehničku podršku, kroz znanje. I u principu, znači, Šrak je mnogo doprineo podizanju našeg esnafa u tom smislu i ima sjajnu tehničku podršku koja je ključna u finalnom kvalitetnom projektu. Bez obzira da se radi o rasveti ili ostalim elementima koji su vezani za elektroinstalacije. I kažem, taj aspekt je vrlo bitan, taj pristup je vrlo bitan, nije u pitanju samo cena samog proizvoda, nije u pitanju samo, kažem, komercijalni uslovi, to je u krajnjoj liniji na drugom mestu, bitan je pristup i profesionalnost i podrška koju mi imamo u svakom trenutku od strane Šraka. Znači, tako da su delimično i oni učestvuju u projektovanju sa nama. Posebno moram da istaknem mog velikog prijatelja, više od toga, gospodina Nenada Revića, koji je izuzetno posvećen, izuzetno požrtvovan i mislim da je jako doprineo da se generalno naš esnaf podigne u tom segmentu. Svake godine redovni gosti iz Slovenije dolaze da se pohvale saradnjom i da pokažu da dobru saradnju ne čini samo dobra cena, ponuda i plasman, već to sve i još mnogo toga drugog. Sa Šrakom surađujemo već više godina i to je jako uspješno. Naš modularni program je zastupan također kod Šraka, zove se Vizio 45 i taj program stalno nadopunjujemo. Saradnja sa Šrakom raste svake godine. Jako je užitak nam je surađivati sa takvom ekipom, sa takvom profesionalnom ekipom. Imaju odlične proizvode, odličan servis, sva roba je kod njih na lagaru, ali bitni su ljudi i tu je Šrak stvarno korak ispred drugih. Pošto je blizu kupcima i pobrine se već u početnoj fazi kod projekta do krajnjeg izvođenja. Srećan zbog svojih 15 godina rada i 100 godina matične kompanije, direktor srpske firme ne krije važnost svega što je uticajem i razmenom iskustava obogatilo poslovanje u Srbiji. Sigurno je da sam ponosan raditi za jednu kompaniju koja slavi 100 godina, nije baš ni lako, jer zahtevi su veliki, kompanija svakog dana raste, kompanija svakog dana traži sve više od nas zaposlenih, pa i od mene, od direktora, normalno ja od svojih ljudi. Ali čast mi je i zadovoljstvo raditi u takvoj kompaniji, jer uz njih sam naučio puno i moram priznati tako jedno iskustvo koje su oni doneli ovde u Srbiju je onako za jedan veliki, veliki respekt.
15 godina za mene, ja moram da priznam, ne deluje mi da je prošlo 15 godina, ja ne bih voleo da to traje još normalno dugo, ali činjenično stanje je da je 15 godina prošlo kao tren, ali 15 godina zajedničkog napornog rada sa mojim timom ljudi. Mi smo od nas 4 je počelo, danas nas ima 44 i imamo na 4 lokacije svoje objekte, tako da nakon 15 godina mislim da smo stvarno od 200.000 maraka prometa, tad su bile marke, danas do 10 miliona eura prometa je trebalo stvarno i učiti i raditi. Vlasnik Šraka, Wilhelm Grosseibl, sam je izrazio želju da dođe u Beograd. Logično bi bilo da smo mi rekli da ga pozovemo, ali ovaj put je on sam zvao i rekao da li bi ja mogao da dođem. Znate, to je toliko bilo neposredno i toliko bilo iznenađujuće za mene. Znate, neko pita da li može da dođe u svoju kompaniju.